أم فديت يقدون حواسك يكفج بيجتنا كيست ناول التكاب ومتك يكفج كنا بر أن ركونت يقدون بر تنا بر وني بربادة ديمو ميديا كوباي سوني مرادو بر بكاي توني بربادة ديمو كنا ملي بر وأمبراتي ميتي بر وني لا موفيس وني تومو موفيس وني نرفا موفيس واتك في دو فاتياتي مكانا كانين بربادو شيكا سوني جالا دو في سكان إسكان رتناتومسو حواسك يسافة كمتين كبري كسين ربينو ننجي سنجتنو مرينا خدا جد جرا ميكا تو کرتے فچا انسا واسا کنا جار میں انسا سانی تیفی جالل سانی وسو او قبر تیگا تو گورا میں انی سکمیتی دعا بوتی دی جنابے او بلیین کی جنابے وسون جار میں امتا کنا نرکن دفقا بوتین دی دفقا امتا کنا رتی نرکن ربی کمی نجی سوسون انگر سیزن ربی وانا ظلمو کناف تم ستی نابا ستی کا گدہ امتا کنا حواسا کنا سیاسا میں کنا راجارن سیکو مندر چکایان جمع چکایا ولگا چکایا حررگے چکایان حواسنی کی یکو متا ولتی کابتین گدن نرى سياسة دام بوجولني أواز دودا غرانا راولت تقولن أكيسا متى ولت تنكبن أكيسا ولتي جيفتن أكيسا ولين جماعة ثاني سكن أكربي ثاني ذكر حواسا كنا تاسسن أنو كنابر أن ركونت يقدون بر تنابر وني بربادة ديمو ميديا كوباي سوني مرادو بر بكاي توني بربادة ديمو كنا ملي بر وأمبراتي ميتي بر وني لا موفيس وني تومو موفيس وني نرفا موفيس واتك في دو فاتياتي مكانا كانين بربادو شيكا سوني جالا دو في سكان إسكان رتناتومسو حواسك يسافة كمتين كبري كسين ربينو ننجي سنجتنو مرينا خدا جد جرا جتوني جرا تناقبا وأدنى فجاسو سمني ورموتي سنرتي سنندي سوچو دونا كان أنتو يكرو شينا كبر أكيسين تبو تنغانا ديفاما وانسان نرتو جتنالا أنجالتين يا أمة فجأة ناوجو للتجارة جيتي يا أكو ما اسم بيتان كان أمة ركيه كان بفيدون تدولو دان لفظاني را أمة كباتا يوم سودان كبسو أمة ورمو غرط بيجيو فبجاسن كناف أمة ورمو عندي كران سامت هذا أمة أنا بكجيو را ولت كاوچو جيرو أمة ديره رنا را فبجه شبارة را بارة چوتا لبادي ديره را فبجه أنكر لما تنار كاوچاسو ما ده چودا मैं सब और वो नाला में मैं तो बीत गया ना नाला में अरे जब मरे फिर ने कैसे दिरे उधर रहते ना डंगलानी दर का कौन बेंजील डुबी थी हाँ वो न कसी उम्मत का बाता अक्कस को ओज़ोम्मदा का ना उससे जिरो कुला शरीर न तिबनु मायेशो इसी को आप वेतन को तरबिंग किए सिलो जिंजिरो नाव जिरो तुमसे चाले अल्लाह उड़ान का बाना मत करना सबरों मुंडा शेर गोडाती कदीर मर्तू ब्रांडागा कदीर मर्तू लेंच फक्की नमा नमनी औरों कब्सा है नमा हुद्दू हर रेसे इन अजायब है माले गलतों फताऊं नुची औरों मन से जाला ना कदीर उन्ने के नर्रा अक्कनब से के नाते से जाला अति उगुमान गोतरूफ كاكا حاجالو تو ستوب سنتي جچت تقول على قلبين سنچبين كدير مرتو مرات تو فاجتني بربو ديرا اوسو سبا اوفيتي في ايجو سغلين اسدود ديرا امنتا اوفيتي في اللي اوسو ايو سغلين اسدود لين چفكينا مات ملك كدير مرتو مراتو متي تقاتون غندين غندر ديمتون سرين كاكا فيديو تدولي برانكي قد سأجي سجلوني فا وروني السوشيال ميديا تيك توكي فا إسانوف مدالا كدير مرتونوف غوتا دانغان كامني جارة أني كيسر دالا دكيسا كأكا كيتي كأكا حاج آلو كأكا جوار محمد أرغو كوتيف والله اتنغمد اتنبونان غوتا أكا كيتي كان أرغو كوتيف كدير مرتو نوتي سجالا نورمون كدير مرتو جتون إيرغافا أوبيديو ويانين كوتي تكنتة باتشفتة ديمتو مدركي جرا غبارت كاكا بادولاتين أتبورتشي كي كان بادوتا يعني كاكا كيتي كان بليس باسو إيا يعني نبو غوتا كناتي كدير مرتو جنو في مدالنا نمني أوروم وفق أبساي رندي بيانا مهدو هرسيني
hin ajaawan xiraawa malee galatan argatu uummata Oromoo irraa. Nuti Oromoon xiqqaattuudha. Nama du'ee qabrii yaafnee mataa isaa gaggargalchinee gandummaan qoonnee arrabsaa turre. Kanarra xiqqeenni biraa hin jiru. Gadir martuu kiyya obboleessaa Akiraani si jaalala. Oromoon si jaalala nuti. Warri dhugaan galteef warri quuqama sabaa qabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damsa khana ummata Oromoo bal'aadhaan naaf gaadha akkasuma immoo Kadir Martuu biranis naaf gaadha. Dhugaadha Kadir Martuun jaalanna ni kabanya onnee teenya keessa jirasi. Waa hedduu irraa baranasi. Uummanni Oromoodha nama tokko eeganni du'e awwaalchaaf salfii qabatanii bakka dhaabbatan wal dhorkan jechuudha. Kuni hafuudha qaba. Nama tokko gartee osoo inni jiru gartee kunuunsanii bakka itti qonni eeggachuun baratamuu qaba. Garuu Kadir Martuudha kana biyyi gartee amma inni jiru tunis haalli gartee amma inni keessa jiru haala gaarii miti. Maaliif nama tokko gartee ni gartaa jechuudha. Oromoon quban qabu. Garuu gartee amma wanni gartee inni Oromoodhaaf godhe waan gartee hammana hin jamne jechuudha. Dhugumatti galata guddaa gartee uummata Oromoo bira qaba. Koominitiin Oromoodha. Biyya Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa biyyoota gartee gurguddoo keessa jirtan kuni mucaa kanaaf halli maaliif godhuu dadhabdan gartee biyya amma jirtanirraa achi baastanii bakka gootanii fi haala isaa mijeessuu fi jireenya isaa gartee mijeessuu fi maaliif dadhabdan nama gartee eeganni du'e gartee bo'uun yookaan immoo gartee awwaalchaaf gartee bakka dhaabbata wal dhorkuun faayidaa hin qabu mucaan kun gartee galata guddaa nu bira qaba bakka godhaa fi koominitiin Oromoodhaan ni beena tan gartee biyyaan bagirtus ganama wal jaartii saaboodaan wal diidii ni beena garuu osuma ta'u akka dhuunfatti illee man taane Oromoon qabaataan hedduu jira jireenya isaa mijeessaa fi jireenya isaa gartee karaa qabsiisaa fi kana booda jireenya isaa gartee bareeda haa jiraatu haala mijeessaa fi sandiddii immoo Kadir Martuudha yoo gartee viidiyoo kana dhageesse karaa biyyaa kottu gali karaa biyyaa galii zanaa fataatee jiraata nuti gartee akka dhuunfaatti bizinesii keessa galchina xiqqaatus kudhaamsa kiyyachuudha Oromoon ammoo mucaa kana bakka itti godha jireenya isaa mijeessaa fi hanga hin deemne jechuudha dhaamsa kiyya kanuma galatooma ulfaadhaadha. Arra Rabbiin asiin nagee Rabbiin kana nagarsiisuun ani na biratti bilisummaa caale kun. Rabbiin ammoo na fidee isinis nagarsiisee biyya tanaas nagarsiise. Wanni isiniin jechuu barbaadu of jalatti biyya tanaa fi biyya tana tuffachaa jirra. Waan isin taate hin beeynu. Haadha teenya biyyi tun. Hodhamtee dhumaan jirtu amata dheeraa nuu fi uummanni naannawa keenyaallee nu waliin hodhaa jiran jechuudha. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya namni hin du'a. Anama tokko dhukkubsadhee dhiisee amma lafaa ka'e namni tokko na quban qabu ilmaan Oromoo eessa jiranii waan jedhu natti dhaggeeffame. Ammoo isin keessa jira siraawwanni kun alatti natti ta'e gaarii ture. Arra Rabbiin na wayyeessinaan kun obboleeyuma keenyaatu na dhidhiibee makiinaa na kireessee na fidee biyya kana. Uummanni na arguu qabaa idoon hin duune duratti jedheen dhufe. Rabbi galanni haa gayu. Ammallee isin argee ammallee Oromiyaa guutuu Rabbiin uummata kiyya na agarsiisu waan kanarratti umrii kiyyatti fixeeni jireenya kiyyaas hin beeku. Arra immoo Rabbi isin jidduun na galchee baay'ee na gammachiisa. Gammannee gammadaa gammachuu kanaa olillee Rabbi nuuf dabala kana shakkiin qabu. Wal jabeeffadhaa harka tokko ta'a ana qofaa miti dhukkubsataan baay'ee jira. Kanaafuu dhukkubsataa keessan manguddoo keessan hawwan keessan awwaallachuun kabajaadha. Kana isinirraa barbaanna. Numoo namni hin du'a hin du'u hin jedhee aannan du'a. Nama biraas du'e dhiira baay'ee du'eessa. Kanaafuu wal jabeeffadhaa wanni ani isin gaafadhu ammallee tokkummaadha. Ammallee yeroo takkaallee akka buutan barbaada. Baay'ee galatoomaa naa jiraadha. Isiwan tiharmee isiwan tiharmee ya ilmaan koona dhaqqaba isiniin jetti harmee tokkummaa tokkummaa tokkummaa
Thank you.